Birinchi payg'ambar. Akırkı payg'ambar Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Taala alarga özünün kavarların beredi. Kavlolorun aytadi. Amanatın beredi. Paygambarlar gelip adam balasına жеткирет да, elçilik kılışат. Алар алып келген илим hakiki ilim. Алар алып келген жашоонун жолу эң таза жол. Dünyada da ahirette dagы адам баласы бактылуу боло турган жолду пайгамбарлар алып келди. Жараткан Аллах Subhanahu wa Ta'ala эң акыркы пайгамбарга эң акыркы китеби Кур'ан-ы Каримди түшүрдү. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'дин жоопкерчилиги Kur'an'ды adamlarga жеткирүү. Kur'an'da Allah Taala özünün kaaloosun bardığın jaygaштырды. Allah'ın sözü bu. Periştelerden, paygambarlardan, insan cinlerden söz emez. Paygambarlardan gelüsü Muhammed Aleyhisselam menen toktogon. Эми эч кимди Allah Taala пайгамбар кылып жибербейт. Хатмун Набува пайгамбарлык мөр акыркы пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Жалганчы, Даджжал, Каддаб пайгамбарлар чыгат. Пайгамбарыбыздын доорунда да чыккан. Мусайлама Каддаб деген чыккан. Пайгамбарыбыздын доорунда да жалган пайгамбар чыккан. Кыяматтын чейин дагы канча жалганчылар чыгат. Бирок пайгамбарыбыз Muhammed aleyhisselam акыркы пайгамбар. Алла Таала пайгамбарчылыктын эшигин жапты. Эми пайгамбарлык ишти аалымдар кылышат. Анткени пайгамбарлардын мураскорлору. Пайгамбарлардын мураскорлору, аалымдар. Ушулар кылат эми. Үммөткө жолду ошолор көрсөтөт. Адал арамды ушулар ажыратып берет. Аллага ушулар байланыштырат. Алланын өкүмдөрүн эми ушулар жеткирет. Пайгамбарлар келип илим таркатышкан. Алар динар, дирхам мураска таштаган эмес. Мурасы пайгамбарлардын мурасы илим. Алла Таала кимди жакшы көрсө, ага илим берет. Кимди жакшы көрсө Алла Таала мага илим берет. Ошо аркылуу Алланы тааныйт, Алланын укуктарын тааныйт. Илим аркылуу. Ошон үчүн Алла Subhanahu wa Ta'ala бул улуу даражаны аалымдарга берген. Шек күмөнсүз Алланын бул эң улуу неаматы дейт. Эгер Алла Таала кайсы бир пендени махлуктардын арасынан тандап алса, пайгамбарлардын мураскорлугуна бул эң Алла Тааланын улуу неаматы. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан, ким илим талап кылып келсе, ага мархабан бикум деп айткыла деген. Пайгамбарыбыздын осуяты бул. Кош келипсиң, кош келсиң. Биз дагы силерге айтабыз, талип илимдер, машаалла, илимге кош келипсиңер. Алла Таала алхамдулилlah ушунча чоң неамат берди, кадырлаш керек. Себеп илим менен Аллага туура ибадат кыла аласың. Пайгамбарыбыз кандай көрсөтсө, ошондой ибадатты илим менен гана кыласың, башка эч нерсе кыла албайсың.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жашоосун үйрөнгөнгө, алып келген аманатын түшүнгөнгө илим керек. Илимсиз мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Ошон үчүн динге дагы жардам берүү, Алланын динин жеткирүү бул чоң жакшылыктар болуп эсептелинет. Кимге Алла субханаху ва таала бул жакшылыкты ачкан болсо, пайгамбарлык мурасынан илим үчүн Алла таала ушул эшикти ким үчүн ачса, Аллага мактап айтсын. Ушуну колдонуп калсын. Алла таалам азыр баарыңарга илимдин эшигин ачты. Ушул жабылып калбасын биздин күнөөбүздүн себебинен. Биздин ушу илимди кадырлабагандын себебинен ушу ачылган пайгамбарлардын мурасынан ушу ачылган эшик кайра жабылып калбасын. Албетте Алла таала кимди жакшы көрсө, аны иштетет. Иштетет деген маанисин уламалар айтышкан, өлөрдөн мурда ага жакшы иштерди кылганга тоофик берет дейт. Алла таала кайсы пендени илимге, дааватка иштетсе, bundan өткөн жакшылык жок өзү. Дүйнөдө болгон эмес, кыямат күнгө чейин болбойт мындай. Сен эгерде илимге тандап, ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла таала берген илимге сени тандаган болсо, кийин ошол илимди элге жайылтканга сен иштеткен болсо, билип кой, bundan өткөн чоң жакшылык жок. Bundan өткөн чоң жакшылык жок. Кур'ан-ы Каримде وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Алла таалага чакырган, жакшы амалдарды кылган, мен мусулмандардын катарында бир катарында мусулман элемин деп айткан адамдын сөзүнөн да чырайлуураак сөз барбы? Алла суроо коюп атат. وَمَنْ أَحْسَنُ бул истифхам инкария. Истифхам инкария мааниси инкар кылып, bundan жакшы сөз жок деген сөз. Алла таалага чакырган кайсы тил Аллаганы зикир кылса, Алланы эстесе, Аллага чакырса, бул сөздөн өткөн чырайлуу сөз жок Алланын алдында. Алла өзү буну айтат. Уламалар, кээ бир алымдар мындай деген: "Ваман ахсану каулан" дегенди, "Ваман ахсану дина". Алла таалага чакырып, өзү жакшы амал кылып, жана өзүн жакшы мүнөздө, текеберленбей, ужуп менен оорубай, риякөрлүк менен оорубай, элдерден мактоо күтпөй, Алланын ыраазычылыгын издеп өзүн төмөн алган адамдын дининен чырайлуу дин жок Алланын алдында. Ма юридиллаху бихи хайран юфаққиху фид-дин. Кимге Алла таала жакшылык бергенди кааласа, танвинди бул жерде тазим деген, таксир деген уламалар, кимге Алла таала өтө чоң, улуу жакшылыкты кааласа, өтө көп жакшылыкты кааласа, юфаққиху фид-дин. Аны Алла таала динде фақих кылды. Диндин түшүнүгүн берет дейт эле устазыбыз Монана Абдурахман рахматуллаху алейх. Диндин түшүнүгүн берет дейт. Диндин жакшылык. Кимге Алла жакшылыкты кааласа, ага диндин түшүнүгүн берет. Яжалуху алиман. Мулла Али Кари рахматуллаху алейх айткан, бунун мааниси кандай дейт? Аны алым кылып коет дейт. Кимге Алла жакшылык кылса, бул пайгамбарыбыздын сөзү. Пайгамбарыбыз эмнени сүйлөсө, вахий сүйлөгөн. Напсынан бир сөз чыккан эмес. Вама янтиқу анил хава ин хуа илля вахи юха. Анил хава, напсы каалоосунан бир дагы сөздү сүйлөгөн эмес. Вама янтиқу анил хава ин хуа илля вахи юха. Ал только вахи.
Пайғамбарға түшірілген сөз ғана. Пайғамбар не деп атады берді? Май юридиллах бихи хайран. Кимге Алла жақсылықты қаласа. Демек, мына бардық жақсылық қалағандың аламаты. Медресеге келгеніңер, Құран кітап ашқаныңар, мизамды сарыфты ашқаныңар, Алла жақсылық қалағанның белгісі болар. Шул жерден башталады. Ошондуктан буга эч нерсени теңдеп болбойт. Эч нерсени алмаштырып болбойт. Дүнүйөнү, мансапты, бийлик, байлыкты теңдеп тиякта турсун, алмаштырып тиякта турсун, жакындаштырып болбойт вообще. Ошон үчүн шүгүр кылып илим алыш керек. Аллага мактоо айтып илим алыш керек. Я Алла, сен мени ушунчага тандадыңбы деп. Мен лайык эмесмин. Мен бузукумун, күнөөкөрмүн. Бирок Алла сага шүгүр. Ошончо карабастан туруп мени пайгамбарлык мураска кабыл кылдың. Эми мага истикомат бер, ихлас бер. Не бер? Истикомат, туруктуулук. Илимге кирдимби? Эми тайып кетпейин. Аркада калып калбайын. Истикомат бер. Экинчиден ихлас бер. Ушу мээнетим текке кетип калбасын эрте кыямат күнгө барганда. Устаз үчүн окупмун, акча үчүн окупмун, да пананча үчүн, дүнүйө үчүн окупмун болуп калбайын. Салаба ибн al-Hakam радиаллаху анху. Дан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Алла Таала айтат экенде кыямат күнү. Не дейт? Якулуллаху лил улама яуман кыяма. Кыямат күнү эртеге Алла Таала алымдарга мындай дейт экен. Ида қаада аля курсийихи лиқадай ибади. Пенделердин тагдырын Алла субханаху ва таала түбөлүктү чечкенге киришкенде, курсийине келгенде не дейткен? Инни лам аж'ал илми ва хилми фикум илля ва ана уриду ан агфира лакум ала ма кана минкум ва ла убали. Мен силерге илимди, хилимди бергенимдин максаты силердин мурунку бардык күнөөңөрдү кечирүү дейт. Мага баары вала убали. Мага кызыктырбайт. Алымдарга кыямат күнү айтат экен, кандай улуу шарапаттуу хадис. Алла Таала илимди берет экен, эмне үчүн? Күнөөлөрүбүздү кечириш үчүн. Башка нерсе үчүн берген жокмун. Силердин күнөөңөрдү кечириш үчүн силерге илим бердим дейт. Бул чоң нерсе. Силер мурдагы кандай күнөөңөр болбосун, бардыгын кечирем. Табаранидин риваяты. Эгер албетте илимдин муктазасы, максаты амал. Устаз айтат эле, илим окуганыңда нур келет. Амал кылсаң, нуру сакталат. Көбөйө берет. Кудай сактасын, илим алганда нур келет. Амал кылбасаң, ал кетип калат. И мойнуңа худжат болот, кыямат күнү жооп бересиң. Ал-Курану лака ау алейк. Куран биздин пайдабызга же зыяныбызга. Амал эле кылган болсо, мына ушулар аулиялар. Эгерде амал кылган алымдар аулия болбосо, башка ким болот анда аламда? Эгер ушулар аулия болбосо, анда ким? Амал кылуучу алымдар. Амал кылгандын ушундай пайдасы бар. Ошо илимиң сенде сакталат. Эгер сен амал кылбасаң, сенден кетип калат ал. Абу Саид Худри радиаллаху анхунун риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан мындай деп айткан мукамын. Ман хаража мин байтихи иля сола. Ким үйүнөн намазга окуганга чыкса, факал мындай деп айтса, дуа. Аллахумма инни ас'алука бихаққи саилин алейк ва бихаққи мамшая хада фа инни лам ахруж ашарран вала батаран вала риан вала сум'атан ва харажту
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وشنو وقصة؟ أقبل الله إليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. رواه ابن ماجه وإسناده حسن. Hazırkı duanı okusa Allah ağa cüzden öteken. Allah ağa ne öteken? Cüzden öteken. Akbarallahu ileyhi bi vecihi. Özünün kudretimen Allah Teala oşağa göngül burat eken. Cüzden ötken şu duanı okuğanға. Cana ağa 70.000 perişte dua kılat. Kança perişte? Jaman bu. Sen üçün 70.000 perişte istiğfar kılıp atsa. 70.000 alım emas, 70.000 qarı emas, 70.000 davatçı emas. 70.000 perişte. واستغفر له 70,000 melek. İbn Mace'da gelir. Ravahu İbn Mace isnaduhu hasan. Zayıf mesnul hadis. Gün sayın meşitke çıkasın. Sen münacide okutasın. Medreseden çıkkanda oku. Ustazı aytatırlar. Sizler kelettkanda çıkar zaman medreseden çıktın, üydün duasını okuğandan çık. Bir şey yaşa otasın da. Bismillah tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Asmanı qarab. Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala au yujhal aleyya. Çıktı. Girdin. Bismillah ve la Bismillah. Haractu ve Allah rabbe tevekkelna. Dualarda okudun. Bir yakın geletasın, bu duanı okudun. 70.000 perişte senin için dua kılatsa. Allah özünün rahimi menen sana cüzdenip atsa. Kaçan biz bir nesini үйрөнүp oşağa amal kılsak bizde kalan. Kılgan sayın, ihlas menen kılgan sayın nuru gelet. Ahirette ulu soğuklarga iyi bola öresin, sana tiyakta değer bola öret. Şonun için amal, ilimden algan, ilimden maksatı amal kılı. Taat. Mevdu'ul ilim, taat. Sahabalar o şunun için. Allah Teala maktadı. Sami'na ve ata'na. Uqtuk bu. Oldu, itaat. Allah'ından emniyen uqtuk, itaat. Peygamberden emniyen uqtuk, itaat. Bizge jağa ocak bayı itaat. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Allah kanday gana peygamber jibirmesin bu dünyaya itaatlı kayım kılış için jibirdi. Allah'a başı yüğünü ornatış için dünyada. Nafsiga emas, şeytanga emas, dünyaga emas. Allah'a itaat ornatış için peygamberlerden Allah Teala jibirdi. لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ. Demek amal kılıçı alımlar eğer avliya olsa başka kim değil? Avliyalar buna kuşlar değil. Kur'an-ı Kerim'de İnnemâ yakşallâh min ibâdihil ulemâ innema hasar. Okutasınlar hasardan. Hasar. Tolka. Uşu gana degen söz. Bacüzü nest. Anlayken innema yakşallâh şükrümönsüz Allah'dan korkut min ibadihi anın pendelerinin el ulema alımlar gana. Bunda çetkanda alımlardan başka bilmek, alımlar gana, ilimdüler gana Allah'tan korkut degen hasar kılıp koydu. Uşul yerden de biz düşünsek bolar, ilimden maksatı haşiyat. Eğer de haşiyat gelmese, ilimden maksatı yok. Kaysi alım Allah'tan korkmasa, kaysi talep ilim Allah'tan korkmasa, anda ilim yok, ilimde maksat işe aşmaydı anda. Korku, Allah'tan korku. Öte çok mesela. Allah Teala'dan en köp korkan Muhammed Resulullah. Andan keyin başka peygamberler, andan keyin sahabalar. En korkanda. Sebep degende kim kançalık Allah'ını jakşı bilse oşunçalık korkar. Allah kimdin yüreğine özünün marifatını, ilimini salsa oşuğa jaraşa Allah Teala'dan korkar.
Kur'an-ı Kerim'de "Ma enzelna aleykel Kur'ana litaşqa." Allah Teala aytadi: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana Kur'an'dı seni baktısız kılış için çürgen jokpuz" dedi. Taşqa iki manada. Baktısız dağı, maşakkat dağı. Seni maşakkatka salış için düşürgen jokpuz Kur'an'dı. Kur'an'dı sana düşürgönübüzdün maksatı seni kıyınçılıkka salуу emес. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar tündösü tahajjudga turup tünü boyu ibadat kılады. Gündüzü davatta, tünü ibadatta. Ушул аят түшкөндөн кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түндүн башында уктап, түндүн аягында туруп тахажжуд окуй турат. Илля табсирата лиман яхша. Kur'an-ı Kerim için çürdük. Табсирatan лиман яхша. Kim Allah'tan korksa oşoga nasihat üçün. Kur'an'ın nasihatı kimge fayda verir? Kim Allah'tan korksa oşoga fayda verir. Kur'an-ı Kerim şakavat üçün emes. Hazreti Katada rahmetullahi aleyhi aytkan. La vallahi degen. Ma cealehu şaka'an. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala bir kıyınçılık, baktısız üçün kılgan emes, taşlagan emes. Ne üçün kılgan? Ve cealehu rahmeten ve nuran ve delilen ilel cennet. Kur'an rahma. Rahim buluktu ürete turgan kitap. Nur bol. Allah bunu nur kılgan. Değişke joldoçu, bagıt berүүчү kılıp koygan bunu. Rahimdi jaşanды üretiş üçün düşürülgen kitap Kur'an-ı Kerim. Şu жерде дагы айтып атат, "Табсирatan лима яхша." Kim korksa buna oşoga gana deydi. Ansız mümkün emes. Demek ulamalar, bular Allah'ın pendelerine, Allah Teala'nın kitabın kalosun tarjıma kılıp düşündürüp berүүчү, bayandoочу, Allah'ın kalosun bayanda berүүчүler kimler dese? Ulamalar. Eğer alımlar de Allah Teala'nın kalosun elge, ümmetke bayanda beribese, düşündürüp beribese, kim düşündürüp berir? Çünkü kim düşündürüp berir eğer alım düşündürüp beribese? Oşon üçün bul mansap, bul martaba, bul darajaga bürö jetpeyt. Bürö jetpeyt. Şükür kılaylı, Allah Teala'dan korkup duraylı. Allah'da hiç kimçe Allah'ın aldığında bir nesi ötközüp koygan jeri yok. Korku. Allah subhanahu wa ta'ala da jaga turgan nese uşu. Ya Allah, ben suranam. Duamda uşunu suranam, şuna meni ilimden mahrum kılma. İlimge amal kılışlardan kıl. İlimdi jayıltуучулардан kıl. Biri akça çeçet. Biri ilim çeçet. Akça çeçetkanı dağı Allah'ın yolunda çeçetet. Zeketin berip atat, sadakasın berip atat. Halus Allah üçün ihlas menen berip atat. Makul bu. Kança mecit saldı, kança medrese saldı, kança suğut çıkardı, kança jetimden kursan toğundu, kança giyip. İlim akça çeçetet bu. Mınakta biri alım ilimin çeçetet. Alım ilimin çeçkanın al jetpeyt iş kaçan. Allah üçün ilim çaçu men, Allah üçün baylıkты çaçu, ekoten suktana turgan amal, bir ilim çaçkanга жетпейт. Kur'an-ı Kerim'de özü Bani İsrail'den alımlarına çıkan ayet, bırak tüşüsü has bolgonu menen, hüküm bardıq ümmetke alımlarına. وَاِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ der. Ali İmran Suresi 187. ayette. Estegin al vakti kaçan Allah Teala gelişim algan. Utul kitap eylerine. Ne dep? لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ.
Силер адамдарга Аллахтын өкүмдөрүн ачык, айкын баяндайсыңар, жашырбайсыңар деген келишим. Бул алымдардан Алла субханаху ва тааля алды. Кур'ан-ы Каримден хакты айтып, адалды адалдай айтуу, арамды арамдай айтуу силердин мойнуңарда Алла Тааланын келишими. Бул өзгөчө уламалардын келишими. Бардык инсанияттан келишим алган Алла Таала, бардык мусулмандардан келишим алган, бардык пайгамбарлардан келишим алган, алымдардан келишим алган, келишим түрлөрү көп. Бирок мына жердеги алымдарга өзгөчө келишим алып атканы, силер ачык айкын баяндайсыңар, жашырбайсыңар. Мына ушул келишим. Ачык айтасыңар, ахирет бар деп, бейиш хак, дозок хак деп, адалын адалдай, арамын арам. Кылабы, кылбайбы, келеби, келбейби, биздин ишибиз жок. Биздин ишибиз ага жок. Жеткирүү биздин мойнубузда. Иннама алейкал балаг. Алла Кур'анда пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга сенин мойнуңда тек гана жеткирүү. Жеткирүү гана бол. Сен аларга мусайтыр эмессиң. Сен аларга вакил, өкүл эмессиң гана. Алла Кур'ан-ы Каримде канча жерде кандай деп айтат. Сен тек жеткирген акысын бер бол. Биз айтабыз, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям не кылды? Жеткирген акысын берди. Баллагта рисала ва аддайта ал-амана. Демек, алымдар Алла Тааланын аманаткөйлөрү, Алланын шариятына, динине жардамчылар, хидаяттын чырактары, караңгыдагы нурлар, жер бетиндеги маяк, адам жол таба турган, чакыра турган булактар булар. Адамдар буларга кыйынчылыкта да, оорчулукта да сөзсүз келип турат. Hazret Maymun rahmatullah aleyh. Bu Hazret Maymun İbni Mihran degen bolgan. Rahmatullah aleyh. Memmin degen tabiinlerden bolot. Ayşe Neviz'den, İbni Abbas, İbni Umar, radıyallahu anhum. Uşlardan savak algan şakirti bolot. Hazret Maymun Al-Jazair dep koyat mına hazırkı. Jazair bilesizler mi? Alжир dep koyat. Uşaktagı en çoğ alım bolup turgan. 40-cı Hicri Hazret Ali radıyallahu anh dünyadan ötkönde bol joldu. Oşol жылы bu gelgen dünyada. Maymun rahmatullah aleyh. Bul aytat. Al-ulama hum dallati fi kulli beldetin ve hum bugyati ve vecedtu salah kalbi fi mucalasetil ulama. Alımlar men jogotup izdep жүргөн нерселерим. Менин каалоомдун максаты була. Мен жүрөгүмдүн оңолуусу алымдардын мажлисинде таптым дейт. Адам жүрөгү качан оңолот, качан илимдин мажлисине отурсаң оңолот. Башка каяктан оңолот сен? Алланын элчиси сөз айтылганда анан жүрөгү оңолот. Башка жерде оңолбойт жүрөк. Адамдын жүрөгүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып койду. Темирге су тийгенде заңдагандай, адамдын жүрөгү дагы заңдай. Кантип тазаланат деген не деди? Куранды көп окуу, өлүмдү эстөө, ушу менен жүрөк тазаланат. Курансыз, Куранда бардык илим бар, жүрөк тазаланасы балдар мүмкүн эмес. Бул Hazret Maymun rahmatullah aleyh 17 күндө 17.000 рекет намаз окуган экен. Gün сайын 1000'den. 18. günü dünyadan ötüp ketти. 17 günde. 17.000 reket namaz. Gün sayın 1000 reketten. 1000 dep 17 gün okup 18. yılı dünyadan kaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mübarek hadisi ilim izleyenlerge, talip ilimlerge öte ulu martaba, öte büyük daraja aytıp koydu. Kıyamat gününe çeyin kim
илим издесе, угуп алсын пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алар үчүн не деп айткан? Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман салака тариқан ятлубу фихи илман, салакаллаху бихи тариқан мин туруқил джанна." Ким бир жолго түшсө, илим талап кылып, Алла ага бейиштин жолдорунан бир жолго салып коет экен. Илимдин жолуна түштүңбү, Алла сени бейиштин жолуна түшүрүп коет. Кээ бир риваяттага саххараллах, ар кандай турук менен келет, Алла жеңилдетип коет. А бул жерде салып коет сени бейиштин жолдоруна. Ва иннал малаика латадау ажнихатаха ридан ли талибил илм. Периштелер нурдан жасалган. Топурактан, оттон эмес. Ушулар периштелер канаттуулар. Жабраил периште тууралуу келет. Бир риваятта 100 канаты бар, бир риваятта 600 канаты бар. Эки канатын ачса, чыгыштан батышка чейин жаап коет. Жабраил периште. Ули ажниха булар. Канаттуулар. Канатын жаят экен. Талибининдин ыраазычылыгы үчүн периштелер канаттарын жаят экен. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma. Эми алым боло турган болсо, илим алып кишинин башына кыйналыш болот, курбанчылык болот. Устаз урушат, жетишпейт. Кээде ачка болот, кээде ток болот, кээде ооруйт, бирок сабыр кылат. Истикамат, ихлас менен илимди ал. Ошондой алымга пайгамбарыбыз айтып атат. Не деп атат? Мына алым жөн эле билип алган эмес, амал кылган алымга. Асмандардагы, жердеги, o океандын ичиндеги киттерге чейин истихбар кылышат. Асмандагылар, жердегилер, бардык махлук ошого истихбар. Эмне үчүн? Бул илим алды, ак менен караны ажырата турган. Алланын өкүмүн илимин алды. Эми ошого амал кылып атат, бирөөгө зулумдук кылбайт. Айванга зулумдук кылбайт, инсанга зулумдук кылбайт, өзүнө зулумдук кылбайт, жаман иш кылбайт бул. Ошон үчүн асман жер буга истихбар кылышат. Асман жер буга дуа кылышат. Wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamar laylatal badr ala sairil kawakib. Илимдүүнүн ибадаткөйгө болгон артыкчылыгы мына 14 күндүк айды толгондо карасаң, жылдыздарга барган кандай артыкчылык болсо, кудду ошондой артыкчылык. Ана, жылдызда канча нур бар, айда канча нур көрүп атасың деди сабышты. Канчалык тиги чоң көрүнүп турган, жаркырап турган болгондо да 14 түндүк айды айтып. Наркысы болсо жылдыздар канча кичинекей. Бул абиттен максат кандай билесизби? Фарыздарды үйрөнгөн абит бул. Эчтекени билбеген абит эмес. Ал ибадат эле кылып атат, фарыздарын билет ал. А мына алым бул. Ошонун артыкчылыгы ушунча. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Warrasul ilm faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Эми уган пайгамбарлар, алымдар пайгамбарлардын мураскору. Бүтү мына. Алымдар кимдин мураскору экени? Пайгамбарлардын мураскору болатчы. Пайгамбарлар динар, дирхам таштаган эмес, не таштаган? Илим таштаган. Сиз демек алымдын мураскору, илимде мураскору болосуз. Эми ким ушу илимди алса, ал өзүнүн үлүшүн толук алды. Толук бериле турган бактылуулугун, ийгилигин, үлүшүн толук алды. Демек, илим адам кызыккан нерсенин эң шарапаттуусу, адам изденген нерсенин эң абзели, кесипкөйлөрдүн эң пайдалуусу, анткени илимдин шарапаты, мөмө фазилети дайыма талибилим көсүп, ал-илму афдалу халаф
wal amal bihi akmalu sharaf. Арқаға таштап кеткен ең мықты нәрсе бұл илім. Илімге амал қылу ең толық шарапаттылық нәрсе деген. Себеп осы илім менен адамдың ақида, ишенимдери оңолот. Шубхаттар кетет. Нәпсиси тазаланат, аруланат. Шахаваттан узак болот, мүнөзү түздөлөт. Аллага жакындыгы көбөйөт. Жалғыз қалғаныңда сенің шеригиң бұл илім. Жалғыздықта бұл шерик бұл. Абдулла ибн Вахаб деген өтті. Бұл имам Малик рахматулла алейхтен 20 жыл ашық жанында жүрген киши. Абдулла ибн Вахаб, көбінше ибн Вахаб деп маруф, малики мазхабта. Бұл киши айтады: мен илим алардан мурда ибадат кылат экен да, ибадат койду. Анан ушундай бир ой келип калды, астагфирулла. Иса пайгамбар боюнча Алла Таала кантип жаратты экен Иса пайгамбар депчи. Атасы жок жаралганда. Анан кийин шейхине барып арызданыптыр. Мага ушундай бир кичинемде васпаса келип атат. Алла Иса пайгамбарды кандай жараткан мындай деп. Устаз айтты: илим ал. Директор илим ал. Ибадаты менен маселе чечилбейт. Немене маселе? Илим менен. Илим ал деп жөнөт. Ошон үчүн бул илим балдар адам лаззаттанган, рахаттанган нерсенин эң улуусу. Илимдеги рахат башка жерде жок. Эгерде Алла бизге илимдин рахатын ачса, дүйнөдө бардык рахатты унутуп каласың. Бардык рахатты унутуп каласың. Илимдин рахаты бөлөк ал. Илимдин жакшылыгы бөлөк. Ибн Вахаб айтат. Ма малалтул илм кат. Мен илимден эч качан тажаган эмесмин. Өлүгөнгө чейин өмүрүн бардыгын илимге арнады, тажаган эмес. Болду мага. Илимде итминан, иктифа, алымга өлүм. Түшүнүңүзбү сен? Мага болду, ушунча болот деп койгончу, ал алымга өлүм. Токтобош керек. Өлгөнгө чейин илим алыш керек. Болду деген жок. Итминан ушунча мага жетишет деп жок. Дүнүйөнү эч качан ушунча мага жетишет деп айтпайбыз го. Бир көйнөк мага жетишет дебейбиз, эки көйнөк жетишет дебейбиз, дагы. Акча, машина, доллар, алтын, давай. Жетишти деп эч ким айтпайт беле. Илимге келгенде эле мага болду, 7 жыл бүттү. 10 жыл бүттү. Жок балдар. Азырдан дуа кылыш керек. Я Алла мага өлгөнгө чейин илимдин кызматына кабыл кыл. Ушу мартабада кетейин. Мушкат шарифте хадис бар го. Хасан Басри рахматуллахи алейх мурсал риваят кылган. Ман жаахул маут ва хува ятлубул илм лиюхья бихил ислам фа байнаху ва байна набийин даражатун вахид фил джанна. Хия мартабатун нубува. Кимге өлүм келсе ушундай абалда, ал илим талап кылып аткан учурда ошо менен токтобой өлгөнгө чейин илим алганда айтат. Максаты эмне? Лиюхья бихил ислам. Ушу илим менен дүньө, рия, такаббур, алымдар адамдардын өзүнүн жүзүнө өзүнө каратып, жахилдер менен талашуу андай эмес. Лиюхья бихил ислам, исламды гана жандандыруу. Байнаху ва байна набийин. Ошол алым менен өлгөнгө чейин илим алган киши менен максаты исламды гана, өлгөнгө чейин исламды жайылтканга чейин ниети ошондой болчу. Эми ахиретке барганда кандай болот экен дебейсиңби? Пайгамбарлар менен ошонун бир эле даража айырмасы болот экен. Ал кайсы десе, ал пайгамбарлык мартаба деген. Ва хия ал-мартабатун нубува. Пайгамбарлык мартаба. То есть мындай да, пайгамбарга пайгамбарчылык берилди, бул алымга пайгамбарчылык берилген жок, ушул эле айырма болот экен. Бүттү. Болсо пайгамбар кылган ишти кылды. Пайгамбар мо? Пайгамбарлар келип эмне кылды эле? Илим алган.
Алла Таала илим берди аларга. Ошону үйрөттү өлгөнгө чейин исламды жайын. Байнастурда жазып койгонмун. Ман адракахул маут. Кимге өлүм жетсе дейт. Фи хал истимрар. Фи талаб ал-илм ва нашриhi ва дават ан-нас ила сират al-mustaqim. Bunu ne деп айтып атат? Кимге өлүм ушундай абалда келсе, ал кайсы? Истимрарда илим алган. Токтоосуз илим алып атат. Илимди таркатып атат. Адамдарды сират al-mustaqimге чакырып атат. Мына ошонун өлүмү болсо, эртең баары өлөт, эч ким калбайт бул дүйнөдө. Эч ким калбайт бул дүйнөдө. Баары өз учурунда келет, кетет. Бирок тияк ахиреттин куруп кетеби, же бузуп кетеби? Маселе ушуда. Куруп кеткен болсо канча даража алып кетет, канча төмөн алып кетет, маселе ушуда. Эч ким калбайт балдар. Ошон үчүн мына Алла Тааланын берген мындай жаштыкты, күчтүү акыл эсти, ден соолукту туура сакташ. Илимге сакта, элимге сакта. Не дейт Ибн Вахб? وَمَا نَبَتَ اللَّحْمِ إِلَّا مِنَ الْكِتَابِ. Менин этим дейт. Китеп Куран менен гана чоңойгон. Бул дегени башка нерсе менен мен алек болгон жокмун. Кичинекейинен тартып, акыл эс чоңоюп, барып ол Куран менен гана. ومتى كانت محبة العلم في القلوب سارية هان كل صعب أمامه. İlimdin muhabbati эгерде жүрөккө сиңип кете турган болсо, анда бардык кыйынчылык анын алдында жеңил болуп калат. İlimdin muhabbati жүрөккө сиңген болсо, бүттү анда, маселе ошол жерде. Мындай да риваят бар экен, мурун талиб илимдер бир алымдын үйүнө барып, эшигине барып, анан жар салат экен. Tasaddaku aleyna. Oy bizge sadaka verip koyunuz, bizge sadaka kılıp koyunuz. Ne menen dese? Bima la yat'ab zirsan ve la yusqim nafsa. Zirs dep mына ağzını aytат. Ağzını çarçatpay turgan. Jep. Çarçatpay turgan. Nafsini oorutpay turgan nerse menen sadaka kılgıla bizge deydi. فأخرج له طعاما ونفقة فقال аға тамақ алып беріп бір нәрсе қылып беріп қойса үйінен біреу шығыпшы. Бұл талиб илим айтады екен, ошо алымдын үйүнө эшигинин алдына барып. Фақати иля каламикум ашадду мин фақати иля таамикум. Фақа деген ачкачылык айтады. Фақа деп орысқа ачкан. Мен сиздин сөзүңүзгө болгон ачкачылыгым бар го, тамагыңызга болгон ачкачылыктан да катуураак дейт. Сиз берген аңыңызга эмес дейт, тамагыңызга. Инни талибун худан ла саилин надан. Мен хидаятты талап кылып келдим. Мен бул берешендүүлүктү талап кылган жокмун сизден. Фа аднахул алим, ошондо анан алым ага уруксат берет экен дагы. وأفاد من كل ما سأل عنه ابن سوراسا ошого пайда берет экен. فخرج جازلا فرحا. Ал жерден кандай болуп чыгат дейт? Курсант болуп, кубанып чыгат. وهو يقول мындай деп чыгат экен. علم أوضح لبسا خير من مال أغنى نفسا. علم أوضح لبسا. Караңгылыкты жарык кылган илим напсини тойгозгон байлыктан жакшыраак дейт. Напсини тойгозгон байлыктан жакшыраак. Караңгылыкты кетирген илим. Ошон үчүн имам Шафи рахимахуллахнын ырсагы бар го. Ман талабал ула сахара лаялия. Ким улуу даражаны издесе,
Sahara layali. Түні ұйықтабай өткөріп қойыш керек. Анан жетет ал. Түні қосылар айналып кетті, ұйықтағыла, күндізері сабақты ұйықтабайлы ойлады отауызадыр. Бұрынғылар күндізі да, түндесі да ұйықтабай еткен да. Азыр сіздер, машалла, түндесі ұйықтабайлы, күндізері сабақтан ұйықтабай қойсан, еш бүтет құда қаласың. İmam Şafii rahimahullah mınday deyken biqadril ceddi tuktasabul maali ve men talabal ula saharal layali ve men ramal ula min gayri ceddin ada'al umru fi talabil mihali taraktun nevma rabbi fil layali li ajli ridaka ya mevlal mevali ve veffikni ila tahsili ilmin ve balligni ila aksal maali. İmam Şafii rahimahullah buna gırsa ondan. Mehnetine jaraşa jogor jakta daraja berilir. Qarap tur, bardığına birday daraja emes bu. Kim mehnet kılsa oşoga jaraşa Allah Taalan daraja verir. Maali ulu darajalar, martabalar mehnetke jaraşa. Kim ulu martabani kalasa tündü oyga ötkürsün dep atar. Ошон үчүн Абу Ханифа рахимахулла жөн Абу Ханифа болуп калган жок. 30 жыл Куптандын дараты менен багымдатып окугандан кийин болгон. Куптандын дараты менен багымдатты. Жөндөн жөн болгон жок да булар. Я юхани муззаммил кумил лейла илла qalila. Nisfahu aw yanqus minhu qalil. Aw zid alayhi wa rattil Qur'ana tertila. Camın çoğuranlar, çadır oranlar. Türtür. Kumul leyl. Kıyamul leyl. İbadattadır diyen söz. Kıyamul leyl de bu. Namaz, zikr, muhasebe, murakaba, dua, Kur'an. Kıyamul leyl. İbadatta tündet görür. İlla kalile biraz uktap koy. Yok tündün göğün ne kıldı otar? İbadat. Kiinanan jarımga jarım da otar. Azı biz tünü uktap dağı, elhamdülillah, savakta uktabay koysak çok iş var. Ne de o da? Mehnetsiz uluğunu izlegen, uluğu daracanı izlegen, bu mümkün emes nerseni talap kılıuda ömürün tekke getirgen dedi. Mahal nerse, mahal aslı, hıyal aslı. Çok nerse, mümkün emes nerseni ömründe tekke getirir. Mehnetsiz ulu daraca çok. Man cedde vecede. Kim mehnet kılsa oşol tavar. La yustata'l ilm bir rahatil cisim. Denenin rahatı menen, kursak tok, kiyim, bardık esalı. La yustata'l ilm bir rahatil cisim. İlim al menen gelbeydi, kurbançılık olur. Az bir hiç kanday kurbançılık çok azı. Bir eli medresede kurbançılık kaldı kanday? İndibatil avqat. Vakıtlarını tura faydalanı, tura bölüştürü. Uktay turgan uçoda uktap, tamak jeytirgan uçoda tamak jep, takrar, mutala, kızmat, her bir amaldı özünün saatinde, minutasında kıl, uşu senin çok kurbançılık. Vakıtı bölüştür, tura bölüştür. Taraktun nevme Rabbi fil leyali. Allah. Uykunu taşladım Rabbim de. Tünde uykunu taşladım. Li ecli ridaka. Senin razıçılığın için. Ya Mevla'l mevali. Allah subhanahu ve teala malikul muluk. Yemi. Veffikni ila tahsili ilmin. Ya Allah bana ilimde hasıl kılış için tevfik ver. Ve balligni ila aksal maali. Cana meni ulu daracanın tu çokusuna жеткири. İmam Şafii rahimahullah'ın bu sözü. İlimde talabul ilm minel cihad. Buna ilim alıp otasыңар, bu ne kene balları? Bu cihadka girer. Öte çoğun cihad bu. Kiçinekey cihad emes bu. İlim alıp çoğun cihad bu.
فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kafirlarga baş ibe, jana alar menen çoğ cihat kıl deydi. Emi İmam Tabari rahimahullah 224 hicri törülgön, Muhammed ibn Jarir rahmatullahi aleyh Tabari dep koyat. Bu kishi aytadi, Cahidhum bihadal Kur'an cihadan kabira. Allah Taala çoğ cihat kıl dep buyruq berip atar. Bihi. Qaysi munaki? Ve cahidhum bihi. Yani bil Kur'an. İlim menen cihat kıl. Muna en çoğ cihat muna şu. İlim menen. Çoğ cihat kıl. Kıyamet günü alımdardın kaleminin siyasi menen şehitlerden kanı tarazaga takılır. Alımdardın kaleminin siyasi şehitlerden kanı basıp koyatınlar. Sebep ol, oşonda şehit boldu. Allah üçün şehadat kıldı. Ağa oşonca fazayildi kim aytdı, ahkamdı kim aytdı? Şol alım aytkan. Çıktı. Kıskası aytkanda, ve ra'su kulli bab ve asasuhu ve ruhuhu al ilm. Her bir babtın başı, her bir payduvaldın başı. Val, her bir nersenin canı ilim. İlim de al. İlim yarfa'uk, ilim seni götürür. Ve yahfaduk, seni saktay. Ve yusabbituk, seni bekemdeyt. Ve yasunuk, seni korgoy. Ve yu'iduk, sağa jardan beret. Ve yusiluk ila kullu hayr, kıskası aytkanda barlık жақсылыққа жеткирет. Oşonduktan ne? Fatazawwat minhu leylen ve naharan. Tünü günü azığını al emeğinden. ولا تقف عند حد معين. Bir жерге turup kalma. Bana boldu depçi. Ketever. Elbette mına 7 жылдық institutuzдағы bulдағы bir tertip. Бірақ ушуну ойлоп, ушуну илимди алып бүттүм деп ойлоп калба. Жок, ошондон кийин башталат. 7 жыл бүткөнүңдөн кийин башталат. Ana, эми ушул жерде алхамдулилlah, бирок албетте сенде колуңда аспаптар бар. Эми ушул жерден алхамдулилlah нахви сарф деген бардык илимди эми ала бересиң. Фикh бар, хадис бар, амал кыла бересиң, ала бересиң. La ilahe illallah. Hormatly talibeler, manaki Allah ушунча şükür kılışыбыз керек eкен. Allah bizdi ушул ötө fitnanın doğrunda ушунча алып келип койду da. İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in altınday olan sözlerin bir ayet vereyim, ana uşu men bitiröbüz. Al ilmu afdalu min salatil nafile. İlimçi nafil namazdan afzal. Бұл дегені бирок сен ойлоп калба, бир эми хадистерде келет. Bir saat ilимди музакара кылуу түнү бою ибадаттан жакшыраак дегендин мааниси туура, илим ушунчалык улуу, бирок түнкү намазды таштап кой деген мааниде эмес да. Түндөгү ибадаттарды таштап кой деген. Ваман арада дуnya фаалейхи биилм деген имам Шафии. Сен дүниені ким кааласа, ал илимди кармасын. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِعِلْمٍ. Kim ahirette kalasa elinde karmansın diye. Ya. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى اللّٰهِ تَعَالَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْفَرَائِدِ أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ. Farzlardan keyin ele Allah'a jakınday turgan nerse en abzeli al ilim. Demek kim dünyonu kalasa elinde karmansın diye. Mına dindin ilimi. Ahirette kalasa elinde karmansın diye. Ma aflaha fil ilm illa man talabahu fil qilla. Otur olamazlar. İlimde adam balası iyilikке жетпейт. Qilla degen az nersede, oşonu talap kılmayınca diyor. Murunku vaqtlardan bunday. Az nerse degeni mınandayda kaniyet gerek. Bar nersesineç. Mende al жоқ, bul жоқ deye vermey, barına kaniyet kıl. Barına kaniyet. Kança giyimin var, kança nersen var, kança boyun, kança dünyan var.
Кайерден? Мурунку мына уламалар айтып калчу экен да Дүйбандта. Уламаларды мынакей музакараларга, илимдүү мажлисине катышкандын пайдасы ушул болот дейт. Чоң аалым экен Индияда. Үйү ылайдан жасалган экен. Болгон бир-эки эле бөлмөсү бар экен. Эч бир нерселер деле жок. Жөн эле шыбак пубагы деле жок. Актаган, пактаган деле жок. Жөн эле ылайдан. Ошол уламалардын мажлисине отуруп үйгө кайтып келгенибизде, биздин жүрөгүбүзгө дүйнө кирип кетти деген сезим пайда болуп калды. Бул мажлисил улама, мажлисил илм жөнөкөй нерсе эмес да. Өлүк жер тирилгендей, бул менен уктап калган, күнөөгө бейкапар каптетте калган жүрөктөр тирилет. Мен ла юхиббул илм ла хайра фи. Имам Шафи рахимахуллах айткан экен. Ким илимди жакшы көрбөсө, анда вообще жакшылык жок. Ким илимди жакшы көрбөсө, анда эмне жок? Эч кандай жакшылык жок. Хадистерде келет го. Кайсы коом насаат кылуучулары жок болсо, же насаат кылуучуларды жакшы көрбөсө, аларда жакшылык жок. Зинатул улама ат-тawfiq. Алымдардын зинаты тawfiq. Ва хулиятум хуснул хулук. Алардын чырайы кандай? Жасалгалары кандай? Чырайлуу кылып мүнөз дейт. Ошон үчүн мүнөздү оңдогонго бир аракет кылыш керек болду. Жалган сүйлөбө, текей берленбе, көрө албастык кылба. Кек сактаба, өч алам деп жүрбө. Алдаба, устазды алдаба, Алланы алдaba, шеригиңди алдaba, ата-энеңди алдaba. Көрө албастык кылба, бирөөгө жамандык каалаба, кара ниеттүүлүктөн кач. Бекер поздуктан кач. Min husnul islamil mar terkuhu ma la yani. Müslüman adamın çırayı faydasız sözdön, faydasız işti taştooda bolot. La yani. Ve cemaluhum karamun nafs ve zinatul ilm al wara. İlmin zinatı takvalıkta eken. Leysel ilm ma hufid al ilm ma nufi'. İlim jattap algan al ilim emes, fayda bergen ilim deydi. Bir nerseni ibarаны jattap aldың, жакшы машаалла таркипти чыгарып алдың. Токто. Ошого анча амал бар ода жок. Файда берген илми нафи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям илми нафи файда бере турган илимди сурагыла dedi. Пана тилеген файда бербеген илим. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. La yanfa'. Ve min nefsin la teşba'. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, fayda vermegen ilimden sakla. Ve min nefsin la teşba'. Toyboğun nefsiden sakladı. Ve min duain la yustecab. Deyolsa la yusma'. Kavul bolboğun duadan sakladı. Neden sakladı de? Kavul bolboğun duadan sakladı. İnşallah bu dedim min ilmin la yanfa'. Peygamberimiz dualarında var. Allahumma enfa'na bima allamtana cemminin ayten. Ve allimna ma yanfa'una ve zidna ilma. Elhamdülillah ala kulli hal ve na'udhu billahi min hali ahlinna. Ya Allah bizge inneni üyretsin. Allahumma enfa'na bima allamtana. Oşunun paydasını ver. Üretken nersengdin bizge paydasını ver. Ve allimna ma yanfa'una. Emi kelecekte bizge fayda bere turgandı gana üret. Uşuğa şeyin ne oldu? Üretkönüңü? Kança ilim aldın? Ürendim. Uşunun faydasını soraydı. Faydası faydalı ilim kayse? Takvalık alıp gelgen bolsa bu faydalı ilim. Demek Yaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barzo tawfik versin. Şunun için ilimdin çöyrösün kuraylı. Ne kılaylı? İlimdin çöyrösün kuraylı. Şimdi maşallah nafsiye kurbançılık kılıp oğlar. Uykunun eme kılıp, erterek çatıp, erterek durup degendey. Elbette
Бұл жерде барлық мүмкіншіліктер сіздерге қойылған.